Саламатсыздарбы достор, Кыргызстан валюта каналына кош келиңиздер. Оптима банк доллар 84, евро 88, рубль 1 сом 39 тыйын. Банк Азии доллар 84, евро 88, рубль 1 сом 39 тыйын. Эко Исламик банкы доллар 84, евро 87, рубль 1 сом 38 тыйын. Компаньон банкы доллар 83, евро 87, рубль 1 сом 39 тыйын. Финка банк доллар 83, евро 87, рубль 1 сом 39 тыйын. РСК банк доллар 83, евро 88, рубль 1 сом 38 тыйын. Кыргызстан банк доллар 84, евро 87, рубль 1 сом 39 тыйын. Акча алмаштыруучу жайы доллар 83, рубль 1 сом 38 тыйын. Керемет банк евро 86, доллар 84, рубль 1 сом 38 тыйын. Халык банк доллар 83, рубль 1 сом 39 тыйын. Акча алмаштыруучу жай доллар 84, евро 86, рубль 1 сом 38 тыйын. Каналды колдоп, видеого лайк басып, катталышты унутпаңыздар.